Beni ko sutini accini adi hala ala ko tongi geresi bontondirama ndare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weli ha musidɓe Fulbe TV en jokki ɓen on jarama ko jokkuɗo min komin musidɗo moon kadi joto dialo meɗen ɗo no andirɗon noon to on minen e président Barrow hande noon ko ɗe woni hande woni ñalade sakkitide ɗen meɗen bañol ɗo tawi men ko ɓe men dara ɓe men yewtida eɗen daroɗi ɗo e Salifou Mballo na koɗo e nder politique on na koɗo e nder golleji développement leydi ndi mi hatta yimɓe sinami acca ɗum o irodira e daroɓe on jarama mi salmini on a pete kono mo wiiri on ni tan ko min woni Alhaji Salifou Mballo ambassadeur adlaji demowo kadi demowo maaro nanaɗo jeeyaɗo Kerewan Samba Sira e Lower Fuladu West Central River Region di Gambia no wirini rek politique o hande e développement leydi ndi e to on ko haali toon ko fof e ɗum min gartani yewtude kulle ndi on nanon paamon kala koɗɗone jeeyaɗa min ko Kerewan Samba Sira jeeyami so to gila président o hewtiɗo giɗa jokki mo ga koɗo gila to on fuɗɗi ko minen he maɓɓe waddatanin to on ha hande ɗo huɓata ɗo ɗum holli wondema koye développement leydi o min tawa koye yidde laamu ngu min tawa koye gollande laamu ngu min tawa koye yidde président Adama Barrow kadi min tawa kono madame Kadiatou ɗi woodi ko haalete ɗi woodi ko goɗɗo yiyanta hoore mum kan tigi andanta hoore mum ko hono woni yaade sa yii ko yaata kon hay sa a haalana ka a jaɓa a anday eyyi ko ɗum waɗi ha minen fof minen tawa e to on ɗo andi dey président Ballo golle makko ɗe nayniwre woni noye kene suuɗaki andi o ɓooyi wiide kanko seede makko o nato laakira woni ko aduna ɗo o woni par ce que seede ma so woni laakira ɗi wawi yiiɗon ɗi wawi waso yiidude kono aduna ɗo kala ko waɗɗa no yiye ko watta kon no yiyede yimɓe fof no yiya ko watta ko suuɗaki sa yeehi to développement kulle school ji ɗa yiya sa yeehi to développement kulle laabi ɗa yiya sa yeehi to développement kulle woni tago rewɓe ɓen e sukaɓe ɓen e demal ngal iɗa yiya so ɗum ɗo fof suna ko suuɗi surtout noon Banjul ka dariɗen ɗo hande tawata laawi ɗin fof no ɗaati nder enen fof eɗen andi Banjul no wano duuɓi sappo ɓaawa ɗo duuɓi joyi ɓaawa ɗo eɗen andu no Banjul waɗi hande sa natti Banjul an tigui ande ko Banjul nattuɗa hanke sa natti no Banjul hande tano ko Banjul wonɗa hari sertindirani e ke heddiɗe e nder leydi ndi kono hande sa natti Banjul tun haɗa welti te ko falɗen no Banjul wayi ni ce e heddiɗen fof kadi wana te ko noon nonde wa'ata sallah jaɓi kon ɗum wajota andaroɓe maɓɓe saabu mbiɗa andi ko ɓeya gollo on no gollude kono ayɓe wasata ko noon e leɓoɓe ɓen en accaɓe leɓa komi wajoto laaroɓe ɓen hande kala leɓowo no leɓ kono minen golloɓe ɓen minen felliti golle ɓay an mi sikki yimɓe ɓen ɓe yehino ɓe yiiga amen ɓe yi golle komin woni e muɗum ko awa miɗo waajo yimɓe ɓen fof leydi ndin fof no daro nangana hoore mum na Barrow tun wonɗen nangande ko hoore men développement leydi wona lanɗo on tun nafata ko lanɗo on hepta inde moƴƴere nden welde nden kono ko enen nafa on wonanta ɗum noon daroɗen gollanen hoore men yiɗen koye men ko yiɗgol hoore mum no tawa e gollande hoore mum surtout sengo agriculture ñamete on politique fof no bokku sako rewɓe ɓen miɗo faala laamu arowo ngu next election on 2026 rewɓe ɓen noɓe heɓ at least 30% indi parliament ɗum mi torotoon jarama Mballo alhamdulillah albarka mi salmini mi juuri Fulbe TV ko ɗum ɗo min addanno ɗon ko woni Salifou Mballo jeeyaɗo ha siyar arɗo Kerewan Samba Sira Kerewan Samba Sira ko sukaɓe laamu ngun faala ko honɗum waɗanma leydi ma na ko honɗum leydi ma waɗanma Allah ɓeydu jaam e nder leydi ni haɗa mbiɗa yetta président Barrow ha joni e golle moƴƴe ɗe jokkiɗen yo jokku tan woloɓe yo leɓu o nani ko Salifou woli ko kono at this point tan min kaña ɗo min daara goɗɗo kadi momin yewtida on jarama ko jokkuɗo men beni ko suttini accini adi haala ala ko tongi geresi bontondirama ndare Fulbe TV ko télévision mo anduɗa kala ko anduɗa pularno e mum hara himo ton waɗe subscribe joni Fulbe TV no weli ha